enka ne papa mu ko hwe fun ba fia wo ba watade a wo de ko yie na si wo de ko hwe fun no Saturday ne nko dem bio na okuta bag ujeni na wo gate echi veranda mo ana porch ana hall uja unfa ngura wo di bedroom da bi ofun de obetimi da ko o timi bibia akọ ene usika but wo hanki ne o bag onfa nko udukuo fruit be si fom enko mpabo akora nko den okay enti santade na wo de ko sebe ko hwe emu no ko sun ye baaye Saturday de ye di nchini nsuo ene ye di si Saturday na ansa na be wrade ma ewrade mefa wentu aso kakra ena ye nuanom na sebe obi wu a na otimi suan no adamu no so no enye omonhye ne nso de to so biom obi wu na sebe adeda nipa na wusu nipa na enkonyina benkum nso no enya ne benkum so debi eye hu pa sa menam ka kire wo se obi ewu a sama ne betran ne benkum so Aninti maminka asemi nkyerem womo a yema sebe omugina fun ho amode ntoma epre fun no ho no yema mugina benkum so se na be ye wo wusu nipa no wo benya kwanya wo ho embegina ho bisasa de yemfa nipa no na mbese bi hu the moment a enipa ne free mu no ye sebe ya de da no ogina ne benkum so enipa bi enya de otompam na dofo hia pe no begina ne benkum so oho no behu no dofo oho no behu ne tanfo oho no obi tie nsam a mebeka enu nti na esu obi we yen ka ne chi asembone mo ntuka ne chi asembone no wo bi kana sebe wona munya dia so legina wo enti obi we yen gina ne nse benkum so nsu ko do gina ho hwa de okwaje ho aboso uko gina ne nse benkum so ma me ni obeko ma wan hwe aboso mento what sensem ni nyina benkum na wo gina benkum no yedi yetumi de ye bibi ti se kafra so obi ne kum nipa no a bra yedi emu na koto den mu no ebusuafo kokwa a wo ko gina benkum so na ma sama nipa na ma de okum no okay ade ntom ko gina benkum so sama ne gina benkum so tie sama eye direct mix enti obi wu a yen ko gina benkum so nsu so obi ota so dan ebo ne pa enam se dan na to aso me pese me osofo ata me pese onhuru bibi keke se dan de sa asemesi obentin na hye chiri okay ena ye me santi no do be hu bia no on fra osofo ata no kan chen se nyame nhira me okoda ne popo benkum no eye munua na nakua adepa gaga ne so masanso atoa mo mafiefie mu one day tv se de bia meka no ede nsempa na me de komoden nam ye de futuo ni abrabo de niema de bo abrabo ne nam enen so ye tutu na ya sa akwa papa ho biem osofo atan ne kwetwetwe nkomo afa niema bebreu se ni previous video no ekoye no the same thing ne de ye ko deep enti me shobo moden na subscribe to YouTube channel no comment share ne like se bibi call to a program na so ni nji ho a me patcho bomodi na short to comment section ho e be read ni de ho djuma ma mo me enko ne papa nkodi nkomo me sama makwa ba eba one day tv se ne yedi kan ye no enne so ye ne papa osofo ata ena eba ba hwehwe nkomo ene odi ebebra kuntum semu de akọ spiritual realm me hu de ekoso wo sunsun ma etimi pie we enisuo ebi di enya ebi tutimi boaye apa ma wakwa aba ye ne meje so ya zamu wakwa aba bi meja ye hu wache mesho ese busy na anti ye hu adom ye hu ye one day tv se me fan cha kese ema hu yo mejo mo da wa se dani dan nyina mo frɛ wa papa wo ba nti me na wase ema wo mo e viewers e subscribers ye da almost wase say omuni ho a yeso ye ni ho okay ti nyame hyirom se ene dey so aye da so nko na be se video yi ombe pushi amaye na etumi akọ ekira amaye ho no hia ye na omo hye no se omuni ho a ye ni ho okay e do mase ene one day tv boni teoto patro abo modern se obe comment obe share obe like no subscribe to the YouTube channel no na se de be ye be hu sa dem adwuma na ye no mani so ye betimi di more videos so ebe bremo papa we de yen ka ne se eja obi oye sofo ye wosofo bi wo hu ade oni ani ye sofo ko bi wo pese onya ani oni ani obu onso a ontehwe na se me ye sofo se nipa no pese onya ani no otimi de eya asori ana wotimi de yesunsun sema e kwa me so ye fa so ye nya saade no medase ene sa asam obisami anu ntina sabi mpenefo bubu bi se obi nimu a obi kire ene ti mefa sa akwanye so
they are too 84 ya hwefo inem say eye say wonni bibi na sabe oben obi a ohunum die na waboa wana wa kire wo ehia yie pa enti no osofata de me ho say yesofo normal person no sabe opese ye nkire na haban kwan so asabi obenya tumi bi ade aye na asore ne djuma sabe odi gina na chimpo e wa brabo a wo bomu yebetumi aboa na sa haban na na mode ne be fa so odi be obenya ni denta make us say sabita frache yesi bosom ehye konfu wa ben obekọ na haban na sebe hye bosom na se enti ye ka difo han difo di ohuna han ti han kasa ni han ye bibi abuo nipa oni ni difo enti no ye keka yina no so hwe de ye wa hayina eye haban yes samna eye haban but me kire wo de ye a ebe onwanwa but eye haban I said that no sunsun nyuma bi ayeye bi a haban ka ho no sabe ensipo wow so haban krona na ede bibia haban na osofo ata ha de wo ba haban na ede adwuma sunsun no wo ho ede adwuma de but haban no so ta akire na ma sabe emu odu we de papa yawo asemi say it me de ade tagi wo bi ni pass me see do bad luck e wo mema ho o bad luck adwuma ho o ye bad luck ankasa obi towards na de na me dem so bibie mu ana asai do bi e koye na wo kore ni me dem koye bia na asai as onhu ne ho ano say nipa no kwa be so be fa so a sa tag na ye da tag de be free ne so akọ me da say e wo bibi se sasa na sa sasan se e ka se e di wechi a e sa e san obibi emu ebetuma san waware mu enti obitime wo baako onye kunu mienu onye kunu miensa onye kunu ento behwe no sister ya mansamba no penini ko ye wakwo aba penina wara anya yie di otoso wakwo aba wara anya yie nti otoso miensa so ko wo ba na anya yie a ne ye de hye onkran nya abotire wo sister ya akoro pini kro ko wo ye we anya kunu nya abotire nya mebeye eno ne ye sasan wo busu emadi ni penya ebetime di wunya efiri ha kwa aburuchire emfa wo se wotu kwan enti ne hia se de bi nipa ye sunsum hwehwemu no sabe osan ni ti free ade bi ase ebo aye pa okay enti sasa no timi mo adwuma sam ye basa yes ti mo bibia sei obedi wo ware echi obedi wo adwuma echi wondanfo mpo sabe adanfo beboa wo no sasa betima pam na firi echi wow enti wo sabe tafrache yese chemnyanko na menche olusu ban wo de wo enya adanfo pa ami enti menka se asemesi oni brede okofo ebre enyonko de enyoma asasa da bi ye bo odin abo obi din a na ade seye enya de papa di sasa timi yesa ade okay apart from sasa na etimi di eni pechi no kesu obi wu so na sasa timi di obi echi medase so obi bewu na obi sasa be di obi echi a enka ne tete no sabe yekosie ye nua we firi mu a ana ye danfo ana ye dofo bi a we firi mu a enka ye be fie no mpenimfo ye nsuo bi esi kwanchen na san nsuo no ye won haban bi omudi egum obo se san nsuo no ntome ka ho omede ntome egu nsuo no ebu oso a na nya medua omo swan kakra ana omo twa kakra na da nsuo no mu ebu odi aba na san nsuo no si kroniti ana se mu firi emusiye be fie no obehunu se nsuo no wo ekwan so ansa na woduru fie enti nipa bia obeduru ho bia no obo nsuo no bi horo ne nsa ade enti na oyesa se na be ya sasa bia okwa emusiye ko faaye no ebe firi nechi ene enti sa obi kwa emusiye ba bedidi because me kai say at first no ukwa ye say ye na wo ba omusa nsuo si free emusiye wo si kwani mo nsuo si ho a woduro na ahoro nsa yes but si asane woni mi hu ni nyina eni ho biom abefo obe kokora no bua no ojense ye kwa no wodidi yes obi koda emusiye na obi pe no ho adwodwo a otimi koda emusiye se beta frache ye nuanum bi aja obe se mu jomo bi kakra emusiye you see nyoma bi a ye mbrant youth no ye fi say normal ye guy sebi ye obi wu onwi
eye kasa ye kan ya hye yenkunan so wowu a wowu nti hwe ni ho obi wu ane dan no nipa no train for 40 days enti obi wu no wowu no say na person kire na se obi wu a be bia wote no dan na waye no enu nti na dodo na obi wu a ye deda no ofie ebisa sade nti obi wo ho wu a ye deda no woni fie na obi wo ho wu ye deda no park so ye won kiremu wo ho na eno no eye busuafo asem kiremu kakra ma ye enka nipa bi anka sebita frache wo me say wetie for se me kasa we kakra sebi de obo obra wo si fie no nko wu ese deda ne fie asa na sebi yakosie no so obi abobra aye japade ese bi efie no wo wu yakosie yakodeda no park so yakodeda no obia bi enye esa mo amuti fie ono de bia na sasa ngina ho esa mo amfa na mafie mo na mafie esi edi nti hwe akura nka ne tete no ena wo ye gyanwuma bi mu enka obi wu a yakofa ne firi sebe mo kire yidale ne fie ne de na ba na busua fie enye fie ono asi kura busua fie no me kai ana nti de ne be fie nie bedware na ofie yenim se mo kire wo mo yenim se mo kire yindware na mo kire bedware na ofie ene ye gyae sa anwoma no se de dware mo kire ne na to adeke mo e ba nya bededa no minu aba de bia me ka se osofota asemi a me ken bia minim ne boni ewechi na ne papa ewechi because me wo abayi honhom ne no mo frɛ no beyi e frɛ no abayi ade no mabayi enti minim de meka na ne papa mu ko bia sebe ekoyi fi mo kire se bedware na ofie na e good se hwefun si ye hwefun meka se e good so me nye good me hwefun enti so obi hwe a sebe mi nsi ne kwan na mpo so kohwe kora ba nke wa mane na mamra esese wo ye ebi ni sende na wose ye ya ye de ese behwe ye na wose ye hwe na se ye ba fia ye oye enka ne papa mu ko hwe fun ba fia first insuo na ewo kwan ho odi kan de horo nsa wi oba watade a wodi ko ye na si wodi ko hwe fun no saturday ne nko dem bio na okuta bag ujeni na wo gate echi veranda mo ana porch ana hall uja unfa ngwa wudi bedroom da bi ofun de obetimi da ko o timi bibi akọ ene usika but o hanki ne o bag onfa nko uduku ofru ti besi fom enko mpabo akora nko den okay enti santade na wodi call sebe ko hwe mu no ko sun ye bae santade de ye di insuo nchini nsuo ene ye disi wow na ansa na be rade ma erade ebi na se oba on se obi kwa ye okuta ne bag kuta ne hanki ne bag ni sika ne niema wo wanti ni sade anka ohwe manka de amfifire kam ebi ti se handkerchief duku ya tade enti ne papa mu no sebe ye hye boxer ne ade enti enti nka ofro obi na waye sa ahoboa no abehia wo ansa na ekwada wo ba wo no bedwa ya kura na wagina woroworo ho kura na wonsuo no ade ready enti nsuo no so ada so bepe adwera aban bi emirepem di be kyerem fe na adwera eti telephone sa mebra peni hwe so benya bi aba wo bepe adwera anase wo bepe nchina abobade no na wo de aye wo di agunso madware wo yesa sansan biara ko faaye no wa pare efriwachi mefa we ntu aso kakra na ye nuano mo na sebe obi wu a ewom se eya dofo wu a sebe eya na otimi suan no adamu no so no enye amon se nenso de to so biom obi wu na ukosu nipa na enko gina benkum merase papa nyame hira obi wu na sebe adeda nipa na wusu nipa na enko gina benkum nsu no enya ni benkum debi eye hu pa sa menam ka kire se obi ewu a sama ne betran ne benkum so eninti mamenka asem nkire mo womo a yema sebe omugina fun ho amode ntoma epre fun no ho yema mugina benkum so sene be ye wo wusu nipa no benya kwanya wo ho emmegina ho bisasa de nti yemfa nipa no mo na mbese mi hu the moment a enipa ne free mu no ye sebe ya de dano no ogina ne benkum so enipa bi enya de otumpam na dofo hia pe no abegina ne benkum so oho no behu no dofo oho no behu ne tanfo oho no obetie nsam a mebeka enu nti na esu obi we yenka ne chi asem bone mo ntuka de chi asem bone no no obi kana sebe wona emunya dia so legina wo enti obi we yengina ne nsa benkum so nsu ko do gina ho hwa de okwaje ho abo so ukogina ne nsa benkum so
ma me no be ko ma wan hwe aboso mento but sensem ni nyina benkum na wogina benkum no yetumi de ye bibi ti se kafra so obi ne kum nipa no a bra ye di emu na koto den mu no ebusuafo kokwa a wo mpo gina benkum so na ma sama nipa na ma de okum no okay ade ntom ko gina benkum so sama ni gina benkum so tie sama e direct e mix nto bi wu a ye ko gina benkum so nsu kama me no be ko mistakenly asama obepie fro ano no wasom okopasa on fa wo so ne dofo no de wapasa ma ba pa to bi wu a etie fon se ne so pan gina benkum so nsu eni ti no mo ni fa na na straightforward say yes eni ti no omo a omo pra sabe emu no ho ye mo gina benkum so se ne be ya yin a ye kosu no ye nya akwanya e wo ho bebere okay aha wow wow pacho but money answer be subscribe to YouTube channel no obe comment obe share no like it so person woni e papa so di nkoma obe contact na number go screen no so do person woni ne ka bia no obe time ne ene naka papa your previous video no can be so with me a fresh man yeah majuma because me da so dwene mi nipa wo bi a 10 years so my friend saman yeah but me wa say nipa no wo a ebi wo wa say free bibi the crossover okay wa crossover kro no mu yes okokra yes ne hu wa crossover so that time wa crossover no ne kra na hunhum no ni asasi su bi ah free be ye wo ba bi for yes it is na wuti me free minu ya ba de wo mu se sunsum nyuma na ye no sabita frache penimfo wom ana mechia obi o sunsum nyuma bia mechia no esanse eya hifuchinye sunsum nyuma na ebi didi echi na ya na minka asem we se ye sunsum nyuma te se awayo na nkaba ene muzamafo no sebe nipa dodo no ya no mumuyen oh yes because you know you deal with spirit ni straightforward sisi amene wote hei meka se me fra anansa ma kire me bra pani so on pade ba ko minu bra me me fra na manaba anya ade edin yes e sunsun nyuma anya ade edin but ayade ehu na nya din sunsun nyuma no ayade risky but anya hard mo they difficult aha anya din but ehu sunsun nyuma na ehu enti se obi ewu a me se me fra ne de me de me hu ni boni ewom okay obi beka se e na sofo na obi ewu na wo frɛ no na because bible mu saman frɛ ye boni ewom se ye boni abam ade ese ehunu no se bible no gina for good and bad one ade ese ehunu no se ade bi abatwere no bible se maye yi bi mfirim maye mfa bi so nka ho enti me osofo atase meye abra no ma adwera meye bi afi anabosom bia meye bi okay what you say wa wo dra ho yes metimi ko san meti wo nsuo ho me ko san meti wo kwantanan so me ko ye amabere ne amane boni be na wu ma wo ho no babutua yes wow na me ka say bible say ye wu Yesu Kristo no obenya 12 years no yeah I think so 12 years no o say de ne ko asori dem amamre ne amane ye ma no se na twere ne te o say de agenkuku mienu de na agenkuku e de ade abra no ma okay bible say ye de ye amamre ne amane ma Yesu Kristo no o say obeye den no obeye nam enti sunsun ade biara no menu aba emanipa ye den ye nam na se na be ye obi be ka no kra kire say ade papa yei ebo okra ade papa yei ebo abrabo ade sofu yei ebo na montu obi so gina kire say ebo so nsem I see ebo so nsem ne say because say sisi a enne sofu ko gina nsuo ho ko kasa eye bosom nsem okay sofu ukona wasoso kendo atwa ho hia na o say dem a eye saints frɛ enti sisi a no mimi per se kra no enu ntina program ya ye mi bodra mu a ma pabini wom what I said na and the chire ya adwene ya ye wa bonten no one day TV viewers the chiro madwo mo de maya ya bebisa mo menu aba medie mintimi nje obi asem nka ba meka se medie saman frɛ nye bone yes medie sa ye bone ba jo say ebisa nye bone
Bible say Israel for no e kwa akon no wo mo call di for no ko bi say wo medi nkunima na so medi nkuku wo mo ko bi say because you will be say enkemofo yeah some dey ala yeah omo so for your malam sa na be ka no yes enti ono ko ne malam ho a okoye abisa yeah o sese de ehwem de na ekoso yen no pastors no say consultation counseling but in other word na ya bisa na make say ya ye bibi say abefo yes enti ama ye gya nyoma bi anke hu hie beboa yen no enti see me who the difference between a bisa and a consultation kremoni bia asebe ofri sum no mu ankasa no owo ba bi okobisa akwala niti kremoni bi ofri sum no mu ankasa pa owo ba okobisa akwala niti sa akwala ama wuni denti no ba wiase oba be yeden ne botae ne sen ne nisuade hunu no sen enfaso ben na menye free ne so ne di me na memfa ma akwala no Christopher onimu sa yenhwe the whole Ghana na the whole world wo mo ye hiafo kese Christopher Christopher kremofo na ye bu o mo se sebio ye Christopher ye hunu han no eja o mo no ye si ye hunu han no eja kremofo no ye bi say ye abra botse kremoni ngi sacrifice di enti o man so beto ko se ni shichire no apetes ba na sede ni ade quest 34 di no de ya mamre bi no akotu egu bebi na no nyoma akoso no correct Christo ni be ye the same thing you say aye boss mo sam Debbie aye ni mudie they say I am a direction class of from my direction o mu jai o me jai because obi ba sorry no my direction so sorry ya ye ka se fa to you wan fa nwokoko gu mu fa ko short mu ko sim kwanta na so e bone one thing is say me ba Christo sumu no ana ofrene ba ndi hunu kakra ne say Christianity no me nua ba so ka so be di nipa no achi a de sese wo ye ebo nipa ana de sese wo ye na ebo a wo so ma wo nya nkoso no utie nipa ntumi ye okay Bible say di fo no ko kuro no mu na nsu e wo ho no aye nwono nti no mtu nso ni di mala Bible say di fo no say moma me nkyene ani apotowe afoforo Bible say odi konsu ni wa odi kotene ye ta tene na me ka no ho ase wanfo obi anko wo no ko de kotene ye ke do ko ye no okoye bibi odi nkyene ni apotowe no kotene nsu no Bible say afede nsu na oba pemfo nyemu a onu ma na wapon no Bible say onum kra fe na wo fa yifunu onum na onya yaresa onum na onya hwode wo kwa nsu ne ja ho no nko an eko bisa se nkyene na apotowe no de ko ye den wo ho ene so fota na mede nkyene apotowe bi obi hunu se bede nam kwan bi so ko nsu bi ho a sofo no wafrem Ghana ni wafrem mentimi anya de na memme metimi yeso me mfiri nyame Ghana fo no mentimi anya de ode baaye a membe metimi yeso a me mfiri nyame okay mafrem ni sei Yesu Kristo ni freni no na ni fra Yesu tintofie to fom e de ni freni ni Bible so ka say ko hu weni won so serium na obehunu ade okọ ohre Bible say to by force na ni na bie se ne osofo ata e na metintofie e de fefa ni freni ni ka say ko ohro watete me ye beka say atete me techere ma so Kristo fu nkwa na hu bebi a e de eduro hye e ma sofo Kristo fu watete me techere ma so nso tintofie na wode ye na ebie ye na so na me techere ma so hwe ni ho okay wanted to say ye nimdie no ye die no wa haban mu but akwesi broni wa be davete yen ama yaye Christianity nyamesum tama ye jai ye po haban no 2 million hode wa haban mu no ye jai no na esi edi eni a kire Bible no nko a menka se Bible nye but nimdie kase ye de efra haban mu okay nimdie kase efra haban mu ampa na on say first no bi nyim a o se me ye bibiduru yeah me ye abemuduru but ene no mi hu ni nyina eni ho biom mi hu abemuduru ni nasefo no yeah nyina nti ene ne se bu okra na wo be wo na akra ne beba no ida na bia wo de yale akra fi yafunimu yeah ena aba true anka oba de onyema ye woduru awosa eno obebi so obi no obetima ka say me de mensada ba me bo me ba me ma hu ye okay me hu ye okay
one e waduane die na boa. Okay. Waduane die tumi boa wo a owo a wo ye okay wunya problem. But se waduane die amboa wo na wo so a wansa. Na wo ye wo de wo tutu obi se o e na me de me wo a e na me de me nsa menya abemuduru a aho kire beba. Yen hwe mba dodo sen na ekọ awo so a sebe omutumi ba. Yen hwe mba dodo sen na ekọ awo so a sebe omutumi wo mo atimi wo correct abran fa sekan kan wo. Ene ni padodo na de sekan kan wo. Abemuduru ya o. Abemuduru mrekenso yi ene abenso. Wa pena ma awo. Na odi aka ho wa ye wonkwan no pa na wa sesa no kama are you okay wa ye okay eso ene ye jai sa nwuma no ye jai ye say sebe bajimi bre sebe benyansa bre enti ye jai ye nyansa bre mpo no operation bebebe yi aho eni ti ehia se nipa bia nka wonyem a sebe abemuduro ne sa wo sa na kora no ho ye den na kora ne keka no ho ye woduro bi wo kora wonyem a wo sa obi mfa asramonye oba ye woduro bi wo nyim na wo sa obi mi fa sebe ni bone kura ha kura no wo yefunu okay ye jai ni na ye se bejimi bre na ye nyima na ye se nemu sa no ye repara malaria do ni na ye budanre na papa muntu onso bi o ho a woda ho a na bibia cheche den aye kakra na ekọ eno eye de ba de na de ba muntum tichi obi a enwuma bebre mi yi mu bi kakra na menka wase one se nipa one day a muntum timechew one day timechew okay ana two on say ade san menka ne say menfa me honye mfaton from 11:30 going no obi a sebe so on papa o on boni bia no sebe sa bre no na ye enwuma okay ipaje mu ye enwuma enu ti emfa ne say ebi ene no ese me fa this side one day especially ya kaso bia ndey a yenda yensa benkum so yenna so see yenda yensa benkum so yeda ni fa to so wacha wani hwa wada no wada ni fa en so da benkum so na me say anajo sa time no bia me koye ade be mu obi yemfa se me konsu bi ho me koye ade be mu bi anajo no na me before da echi na wada benkum mu ntum meche chebeche one sen sa time na me nam ho no e wotibiye bi a me de nam ho okay nti ubenkum na wada so no kire se wo challenge me okay na wo so wonnim hwe sabi wonni ani wonni hwe enti na yesi ni mo ntuma ntuma e be kanya won kakra bo so dem ho betima ye du wo so wo pitiri enya bibia na emom ebia na obi na etwam nipa no mu odu ana honhom bi twam ni mu odu woda benkum muntum beche okay nyeti e kan se wantumi anda yie ana wanda yie woda benkum so honhom twam a e beche ba de ni fande a twam a ehwenya but me manya na atesem no se honhom boni ana won pakra ba wo dem a ewura wo dem muntum tmeche no ye the father ye sumu side especially no na me ka se ne dwumadi ni dooso na me yimu bi na ye kan wase da bi o ho a obi so a otumi esade ntumi che no na obi wo so a ade bi pese enye no wodayem but ni sunsumu eden muntu beti ma chechere ho na as we freeze to time asade ni betwam na wasan asane woni ni aba no so enu so etumi yesa nti muntu mu se munkum etumi chinipa anadwo de suomu no ewuma hudo bebre menka we enkwala de echi omo no de enu ye different okay akola da benkum a muntu mu nche no onde susa osa ba peni da ebeche no enti akola ono ye anadwo be so wa sore no watiem no abobirim ne ade no me pa chew besen aya wi kokko no bese kokko pebi se mo boba so wodi bon so na wutwi fa emfa boba nto bese ni so okay bese na bese ni twi boba no twi boba no twi so na wodi bese na bon so na wutwi senso na wodi bom wo hono bese ni wo mu no a wutwi no fa hora kwala no okay ebejai ebe kokko ebejai nsuo no ebe kokko bese ni kokko ana se okay na wodi hora kwala no ebejai ana akora bi wo so etimi che ne saa eso to mi kan fam okay eno so bese na ye na emom eno no di wodi akora no besi priority aso
now they are okro okay eno ano no ebeja na papa na wo ka se wo ye abayi na beye ne o mahodo ana se beye ba ko na ye ni enim se wo de boni nko anu mu die ye o mu ahodo se ye wo beye papa o abayi ye kan ke abayi na kasa bia no ko ekire na kasa no na edane kasa ne nye beyi eye abayi okay na kasa bia ko ekire na kasa ne dane akoye te se enwura na efre no ye se nyenya edi ne nyenya eye yenyawo oh ahaban de wo di dwale a yenyawo enna kasa ne ko ekire no na ya dane no nyenya enye yenya ye wodue bi ese setedua be pacho wonim atene din ba watene din fine eye setan dua na edini ko ekire no ese setedua eye setan dua enti ahaban na se kasa bia no ko ekire no na sesa kakra bacho wati ase pa no me pacho papa want to be owo a otimi sus dae bonesa se nipa no obi obo ho awia kwa kana ne guso a no so dae bonesa nipa de be no obeye eto obetwa one so obi otaso dae bone pa menka ne se so pe so hunhunu se obi hye ekire a okoda enam se sade ne taye ne toto aso no okoda ne mpaboa benkum no onfa mbutu no nda okay ne mpaboa benkum no onfa mbutu ho e bedroom ne bedroom porch o de onda ne benkum no mbutu ho enam se daye na toto aso me pese me osofo ata me pese onhuru bibi keke se daye de sa asemesi obentini ne hye ekire okay ena ye mesanti no ne mpaboa benkum no ombutu no no nja ni fa no nda de betima ka che na no de obehu bia no on fra osofo ata no kan chense nyame nhira me ha cho papa say wa woda wo so daye bone no opeso hu de o share kira wo kwa kwada o sleeper no ana wo shoe de pabo bia wo hye no butu bankum no de obehu bia no frɛ no bacho ya kai se ne number no bu screen no so contact ye ana contact no na ni nkomo bia opeso woni ni di bacho ya mbomode aso obe subscribe to YouTube channel no comment share ne like ma wonua bia wo fia ne nsan kan bi no ne nsan so entumi nka